TV. Uyu munsi ntituri buvuge ku nkuru zisanzwe, tugiye kwinjira mu mutima w'imbaraga zigena isi y'uyu munsi, dukomoze ku bihugu bitanu bikomeye ku isi, duhereye kuri bya bindi bifite umubare w'ingabo uri hejuru cyane. Aya ni amakuru dukesha Global Fire Index. Uru ni urubuga rusesengura imbaraga z'ingabo z'ibihugu ku isi, tukifashisha n'ibindi bigo bisesengura umutekano, intwaro n'ingengo y'imari ya gisirikare. Ku mwanya wa mbere turahasanga igihugu cy'Ubushinwa. Iki ni igihugu giherereye muri Aziya y'Iburasirazuba, kikaba kiyobowe na Xi Jinping ndetse kikaba gifite umurwa mukuru i Beijing n'indi mijyi ikomeye nka Shanghai. Ubushinwa bukaba bufite ingabo nyinshi cyane kurusha ibindi bihugu byose ku isi, aho iki gihugu gifite abasirikare barenga miliyoni 2. Si imibare gusa kuko ni igisirikare gikomeye cyane, kuko igisirikare muri minsi kiri gutumbagira ku ikoranabuhanga rigezweho, misile zikomeye, drone ndetse n'intwaro za nucleaire. Wahageze kuri Comeka TV. Nk'ibisanzwe muracyari kumwe n'umuhuza w'ibyegeranyo ibidasanzwe utazigera wumva ahandi ku isi, hakubiyemo bya bindi bizagufasha guhindura ubuzima, ibitekerezo ndetse n'imikorere. Nitwa BYT, amazina yo ntajya ahinduka. Wowe ukiri mushya kuri channel, gahunda no gukanda subscribe ndetse ugakora share, warangiza ugatanga igitekerezo. Ku mwanya wa kabiri hari igihugu kiyobowe na Vladimir Putin, ari cyo gihugu cyitwa Uburusiya, dore ko gifite abasirikare batari bake kuko barenga miliyoni 1,300,000. Iki gihugu akaba ari cyo gihugu gifite intwaro za nucleaire nyinshi cyane ku isi. Ingabo z'Uburusiya zifite ubushobozi bwo kurwanya igitero icyo ari cyo cyose. Ku mwanya wa gatatu haza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni kwa Perezida Donald Trump, akaba ari we uyoboye kino gihugu cya Amerika. Iki gihugu gifite umurwa mukuru i Washington DC n'indi mijyi ikomeye cyane nka New York, Los Angeles ndetse n'itandukanye. Amerika ifite ingabo zigera kuri 1,000,000 ndetse n'ibihumbi 300. Nubwo iri ku mwanya wa gatatu mu mibare y'abasirikare, ariko Amerika iza ku mwanya wa mbere mu kugira ikoranabuhanga rya gisirikare rikomeye ku isi. Ifite indege za Strike. Izi ni za zindi zitagaragarira radari. Izi ndege zikaba zikunda kwifashishwa mu bitero bitunguranye. Reka tugere ku mwanya wa kane. Kuri umwanya turahasanga igihugu cy'Ubwongereza, gifite umurwa mukuru wa London. Ubwongereza bufite ingabo zitari nyinshi cyane, ariko zikora ku rwego rukomeye cyane. Iki gihugu gifite ingabo ziri hagati y'ibihumbi 150 ndetse n'ibihumbi 200. Kikaba gifite intwaro za nucleaire cyane cyane izi ntwaro zishingiye ku nyanja. Umutekano ku nyanja wo mu Bwongereza ubu buteye ubwoba, kuko haba hari abasirikare benshi cyane ndetse n'ibitwaro bicunga umutekano mu mazi. Ku mwanya wa gatanu hari igihugu cy'Ubudage. Ubudage bufite umurwa mukuru witwa Berlin n'indi mijyi ikomeye nka Munich. Iki gihugu cy'Ubudage kiza ku mwanya wa gatanu mu kugira abasirikare benshi ku isi, kuko gifite ingabo zigera hafi ku bihumbi 180. Ndetse kikaba kigirana imikoranire n'ibindi bihugu mu bijyanye n'ibya gisirikare. Hakiyongeraho no kuba kibarizwa mu miryango ikomeye nka NATO, ari byo bivuze North Atlantic Treaty Organization. Ndabashimiye cyane, tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha.